Kasang United Democratic Party UDP mentakasngi ke karwai terik nailur ajal apsan klarake yak sngi ka keba alpu prasnem jengka. Hakani kijing rake la kentiu yak lama kasang da presiden ba medbat lengdo ha plau office jong ke parti ha bonfai lai umkra Shillong ha ka jingya don lang ke MLA kini lam kasang. Ya ke UDP laseng ha ka alpu praterik nailur Sia jala kenai sepak kenai penyau dah kajian teli kiseng lelum kentup ke Hills People Union HPU apa kajian lambak bibi lengdo nang tak public demand implementation convention apa kajian lambak Mertel and Mukim but siliang ke Hills State People Democratic Party HSPDP apa kajian lambak AK Maulong habakran hakani ging rake harapol menstep ubak med ba ong ba kum ginu lam hakani kenti kinbut bat betengi ka thong jeng ginu lam ba munsua ban sikri ya ka jela ngejeng hakani ko por ban kan maulu ya kidong yalam ki bahaswa jogi nasgo ba ngayo ya kani ka kabu kum presiden ng ba ka parti ban pentulun kia kikam jong kapati hadu mentah kalong bakade na kacing kesyahan ke barat ba jopi iwe iwe nado bahado wat hado umarentang bat ngila banyadon hangi mengakwa ban biang sisi day namar kacing long kawe bat ngasobran ya kacing senia ka jopi ngi kum kinoyalam jok state ban pentelun ni kikam jok parti na kwa ban ai kijing penskem biang susu sa sisien badang kaliang jok state level nginle ya ka bapatang da ka bangi klet ya ka jimen to yela desimen ndre bangin be Syakatong jong ke jing penurlong jong kita kirirong ba kibaseng kibasdang ia kapati bat klem da atatin ya kaju kebangingi don menta kata kejimut jebekak bat ka lenti syakmat kepada kebangi di banyak kapati dah kini kepuas sesisin ban pentemai ya kajin khot ke jonga bat ewe ripi iwe pa iwe langi gidon haka nogo level langa langi gidon haka nogo ke kerdan hapo ka parti na community bat ngadapang ya kajin kesan ke barat ba ka jompi bat ngakwa banaw ni Bapimde bandon kano jing atatin. Yang akong presiden badingi kinong yalam abo kasti lepe. Habang isim ya kadung kono aray, habang itray ya kadung rokam kedmau. Bangi le ya kata. Nakabenta kabha kabyan. Jong tajay penriyo ke jongi. Jong ke state ke jongi. Bat haka cukup po. Nakabenta ke parti ke pengidan sesisian na ai ke jingkublay singiseng jo ke UDP foundation di ke pakmen hakan ke singi but na ai kublay ro ya ka Shillong City ke bala organize ya ke program hakan ke singi yang scam Baka ni kecing kendu jungi akan setiap kan pertemuan kan nang penskem kan nang aibor ini banginya sekmat hakisngi kita jauh kibenai berkestem di bawah sibun kita perkiang sibun kijing ki bangingin hab ni kendu mereka ko parti ngeckem banginla banjok iki namar bangilong awe play sibon ibi baro ibi we play por knang banyadon menta ni step kalau long hanga
nasim kepadon bat kabakit jimut syukur ngada ai kublai pina do kan sim jingdon ka jom pina sta kapedlong ya kan foundation di jom UDP ke bacok kublai ta gendat unang dolam kat bagi baro nyalam mingi kipol kibangi nang haban petuluk di kam jom kopati yes kem baki eki baro ki badon khmat jugi ki balong ki agenda dan ki thong jom kopati kin long ki ba urlong bat ki bacok kublai sibon ki baro